Still renting in Bayan Lepas? Every month you pay rent, but the house is never yours. Now you have the chance to own a freehold apartment in a prime location. Mutiara Perdana, Bayan Lepas. 3 bedrooms, 2 bathrooms, renovated with grill and kitchen cabinet. 2 car parks, maintenance only RM77 a month. Perfect location, 5 minutes to the airport, 10 minutes to FTZ, surrounded by restaurants, banks and groceries. Units like this don't stay long. Don't wait until someone else grabs it. WhatsApp now 016-444-9278 and follow us to get updates on houses for sale in the area you want. Anda penat bayar sewa tiap bulan tapi belum ada rumah sendiri? Sekarang pulang anda di Bayan Lepas, apartmen Mutiara Perdana, Blok Akasia. Bayar sewa RM700 ke RM900, tapi rumah ni anda boleh miliki dengan bayaran bulanan sekitar RM715 sahaja. Lokasi strategik, 5 minit ke Airport Penang, 15 minit ke Jambatan Kedua dan dekat kawasan industri Bayan Lepas. Dekat sekolah, masjid, mall, hospital semua ada. Unit freehold ada lift sesuai untuk keluarga kecil atau pelaburan sewa. Rumah macam ni memang cepat habis. Siapa lambat memang rugi. Nak tahu lebih lanjut, WhatsApp sekarang 016-444-9278. Dan jangan lupa follow atau subscribe kami untuk update rumah terbaik di kawasan yang anda cari. Ramai orang nak duduk Bayan Lepas tapi susah cari rumah hak milik kekal, strategik dan dah renovate. Sekarang ada unit menarik di Saujana Damai. 3 bilik, 2 bilik air. Ada plaster ceiling, almari siap pasang, kitchen cabinet moden. Level 10, lift dengan access card. Parking berbumbung dekat lift. Kemudahan lengkap, security 24 jam, surau, dewan dan taman permainan. Lokasi sangat strategik, 5 minit ke airport dan FTZ. Unit sebegini jarang ada di pasaran, cepat habis. Jangan tunggu lama. WhatsApp sekarang 016-444-9278. Follow atau subscribe kami untuk update rumah di kawasan yang anda cari. Kami akan pastikan proses jual beli berjalan lancar. Ramai orang nak beli rumah di Bayan Lepas tapi risau harga makin naik. Kalau tunggu lagi, pilihan makin terhad. Sekarang ada unit apartmen Mutiara Perdana, Blok Akasia. Rumah hak milik kekal, ada lift access card sesuai untuk keluarga kecil atau pelaburan. Lokasi dekat Airport Penang, Jambatan Kedua dan kawasan kilang Bayan Lepas. Rumah macam ni cepat habis, kalau lambat mungkin terlepas. Kami akan pastikan proses jual beli berjalan lancar. WhatsApp 016-444-9278 sekarang. Dan jangan lupa follow kami untuk update rumah di kawasan yang anda cari. Ramai orang cari rumah mampu milik di Bayan Lepas tapi susah nak jumpa yang betul-betul berbaloi. Sekarang ada unit apartmen Mutiara Perdana 2, hak milik kekal, paling menarik tingkat 1, mudah naik turun, tak perlu risau lift atau tangga tinggi. Siap sofa dan 2 aircon percuma, parking bebas, maintenance fee pun murah. Lokasi memang strategik dekat kawasan industri, sekolah, pasaraya dan lapangan terbang. Unit tingkat rendah macam ni cepat habis. Kalau lambat memang orang lain akan dapat dulu. Kami akan pastikan proses jual beli berjalan lancar. WhatsApp sekarang 016-444-9278. Jangan lupa follow atau subscribe kami untuk update rumah di kawasan pilihan anda. Many people working in Bayan Lepas are still renting because they can't find the right home. If you want your own landed house close to work, this Kampung Jawa Terrace house is the answer. It's fully renovated, spacious and perfect for families. Located just 5 minutes from the free industrial zone, near schools, markets and main roads. Homes like this are rare to find in Bayan Lepas. Don't wait, once it's gone, it's gone. We'll make sure your buying process runs smoothly from start to finish. WhatsApp 016-444-9278 now. And don't forget to follow or subscribe for more property updates in your preferred area. Masih menyewa di Pulau Pinang? Cuba tengok unit kondominium ni di BJ Court, Bukit Jambu. Keluasan sesuai untuk keluarga bersaiz kecil dan sederhana. Lokasi strategik berhampiran Bayan Baru, sekolah dan kawasan perindustrian. Rumah hak milik kekal, tinggi, selesa dan siap renovasi. Terus boleh duduk. Unit macam ni jarang muncul. Bila keluar, cepat sangat orang ambil. Kami akan pastikan proses jual beli berjalan lancar. Jangan tunggu sampai dilepas. WhatsApp kami di 016-444-9278 sekarang. Dan jangan lupa follow atau subscribe untuk update rumah untuk dijual di kawasan yang anda cari.